вақте ки Мино таваллуд шуд, مادرجان برای چی به لالی اینقدر بسیار خوراک میدید؟ باز شکمدر نشود؟ Не, Раджу. Лали ба наздики таваллуд мекунад. Бояд бисёр бихӯрад. Агар Лали нағз бихӯрад, гӯё солааш ҳам солиму пурқувват мешавад. Бихӯрад, бихӯрад. модарҷон, ту ҳангоми ҳомиладорӣ зиёд хӯрок мехӯрдӣ? падару бибият ба ман аҳамият медоданд. як хуб дар ёд дорам ки вақти ҳомиладориам бибият маҷбур мекард ки бештар истироҳат бикунам. мо сарватманд набудем, вале ман ҳамеша меваву сабзавот истеъмол мекардам. баъзан моҳӣ, тухм ва шир низ мехӯрдем. духтурхола ба хона омада маро назорат мекард. ман доруҳои махсус ва намаки ёднокардашударо истифода мекардам ки ту солиму боқувват ба дунё биёӣ. бо ин мақсад пайваста назди духтур мерафтам. дар ёд дорам, як дафъа духтари холаам Рина ба хонаамон омад. ӯ низ ҳомиладор буд. Рина ба қадри зарурӣ истироҳат намекард, ба кори зиёд машғул мешуду кам хӯрок мехӯрд. ҳарчанд мегуфтем ки бештар бихӯрад, рад мекард. бечора Рина мегуфт ки намехоҳад кӯдакаш бузургҷусса бошад. фарзандаш хеле хурдакак таваллуд шуд ва пас аз чанд ҳафта аз олам гузашт. фарзанди дуюмаш низ хеле хурдакак ба дунё омад. вай зинда монд, лекин хуб инкишоф наёфт. таваллуди туро низ хуб дар ёд дорам, Мино. ҳангоми таваллуд ба ман момодоя ёрӣ расонд. вақти зодани фарзанд иштироки духтур ҳатмист. барои ҳамин ту солиму бардам ба дунё омадӣ. мо хурсанд будем ки ту кӯдаки аз ҳама хушбахтарину зеботарин ҳастӣ. من هم کودکی با قوت بودم؟ бале, Раҷу, туи хоҳаронат солим ба дунё омадед. мо кӯшиш мекардем ки шумо нағз хӯрок бихӯред, то солим ба воя бирасед. Раҷу, расмҳои маро аз ҷевон биёр. ана ин Минои хурдакак. бубин, чӣ хел духтарчаи солим аст. дар ин расм вай 2 сола аст. чӣ хел дӯстрӯяк. ҳамин вақт дар хонаи мо Миту пайдо шуд. من در کجایم؟ ана ҳамин кӯдаки калонаки бо қувват туӣ. چه خیلی من زیبا بودم ها؟ ана ин расми ту аст, Миту, паррандаи хеле зебову аҷоиб. Рани. дуруст, Рани ҳам хеле пурқуввату солим аст. ягон кирм нест. бачаҳо, дар ин расм чиро мебинед? حیوانچه‌هایی که در بدن آدم حرکت میکنند. инҳо кирмҳоянд, ҳамин тавр не? бале, Мино, ту ҳам ҳақ ҳастӣ, Дипу. инҳо намудҳои гуногуни кирмҳоянд ва метавонанд ба бадани одам даромада сабаби бемориҳо бишаванд. آنها چیکار میکنند؟ одамро бемадор ва кам хун мекунанд. иштиҳоро баста дарди шикамро ба вуҷуд меоранд. اشتهای تو خیلی خوب است دیپو. не, Раҷу, кирмҳо солиёни дароз дар бадани аксари одамон беморӣ ба вуҷуд намеоранд. ана барои ҳамин мо бояд донем ки чӣ тавр ба ин бемориҳо гирифтор нашавем.
معلما در بدن ما کرم چخیل پیدا می شود؟ تخم کرم ها در زمین، حیوانات، میوه و سبزوات ناشسته و حتی در دستان چرکین و افلاس بوده می توانند. اگر در بدن من کرم پیدا شود باید چیکار کنم؟ زود به دکتر مراجعت کرده طرز درست طبابت را پیش گرفتن در کار. فراموش نکنید که اگر در بدن کسی کرم باشد باید تمام اعضای خانواده او طبابت کنند. هرچند داروها کرم را از بدن بیرون کرده می توانند ولی دائمی به محافظت ما قادر نیستند. معلما پس ما چقدر می توانیم خود را احتیاط کنیم؟ حاضر می فهمانم. با دقت گوش کنید. حتما همه خوراکواری را که خام استعمال میکنید بشویید. تازگی را رعایت کنید. دستانتان را پیش از به حاجتخانه رفتن و پس از آن با صابون بشویید. اینچنین بعدی بازی با جانوران. با پرنده ها هم. با پرنده ها من میتو. و باز همیشه هنگامی از خانه برآمدن پایافزال بپوشید. گیپو. امروز درباره چگونه با کرم ها مبارزه بردن معلومات پیدا کردیم. به خاطر گرفتید؟ کرم ها. نه دیگر یکگاه خیلی کرم نیست. کرم نیست. کرم نیست. وقتی که مینا خردسال بود اوچه جان من وقتی خردسال بودنم شیر میمکیدم؟ البته با میلی تمام. کنی نقل کن اوچه جان. پس از تولد دکتر گفت که تو را مکاندن لازم. روغن، عسل و عموما دیگر چیز منع است. شیر مادر یگانه غذایی است که دوام 6 ماه اول برای کودک نوزاد لازم است. پس از چند ماه تولد تو تقویت به خانه‌مان آمد. خواهرجان ما با کودکان خردسال شوله و محصولات شیری میخورانیم. پسندشان میآید. انا این آمیخته بهترینه که در فروش است. من از آن میخرم و تو آن را به مینا بخوران. نه پسرم، بهتر از شیر مادر چیزی نیست. شما را فرزندانم من تنها با شیر خود کلان کردم. دکتر حتی آب نشاندن را منع کرد چون که در ترکیب شیر مادر آبی کافی وجود دارد. قشلاق اک باندگی. هر قدر که من شما رو بسیارتر میمکندم همون قدر در پستانهایم زیادتر شیر پیدا میشد. بعد 6 ماهگی به تو یک مقدار برنج، کبودی و روغن میخورانیدم، لیکن همون وقت هم مکندن را قطع نمیکردم. بعضا بنان و تخم نیز استعمال میکردی. همون طوری میخوراندیم که امروز رنی رو میخورانیم. رنی هم مانند مینا همه خیلی سالم کلان میشود. ترجمه نظام قاسم امید شریفزاد، کارگردان امید شریفزاد، مهندس حسین کاملوف، صدابردار مهینه سفرова، تنظیم و آرایش حسین هیبتوف. به نقش ها آواز دادند مهینبانو حسن و حاتم سلیموف، بهاویدین کریموف، گلجهان ظریف و
حسین هیبتوف، راهبر گروه ایجادی نظام قاسم. فیلم سال 2009 در مؤسسه دولتی تلویزیون کودکان و نورسان بهارستان به تاجیکی گردانیده شد.